Ma čekajte ljudi, pa što ovo znači? Pa kako što znači? Evo izvolite. Ljudi trhote. Ovo vam je broj dana, ovo je visina nadnice, a ovo je odbitak za dane kad niste ispunili normu. Ljudi, posojnik je smanjio nadnice, pa više bi isprosio. Znaš što? Stavite pare gazdi ravno. Ma nemo, pazite momak što govori. Ma šta da pazi? Meni je gospodin osojnik tako naložio. Eno vam njega pa se s njim raspravite. Ostalom, ako hoćete primiti pare, hoćete, ako nećete... Uzet ćemo. Što ćemo? Bolje išta nego ništa. Stani, Jurak. Polako. Nema se tu što čekati. Osojnik se neće predomisliti. Šuti, Jurak. Neka Tomo kaže što ima. Ljudi, ne uzimajte novac. Izgledat će da smo zadovoljni. Što predlažeš? Ovako se više ne može. Odabrat ćemo dvojicu, trojicu, pa kod gazde. Pa poslaće nas do vraga. A šta ako mi pokažemo zube? Oho, velike riječi. Pazi da još danas ne bi ostao bez posla. Slušaj, idi ti svome gazdi i reci da mi ne tražimo milostinju. Neka nam da što smo zaslužili, inače će zažaliti. Idemo ljudi, ajde.
Stavio sam ti jelenu ti na pečetu. Dobro. Što ovo treba da znači, Gavro? Al prvi, majku. Ne pijem. Ne pije, ne puši. Pa kakav si ti to, a? Ajde, ostavi tu sjekiru, neće ti trebati. Čovjek razumije da galamiš, da prijetiš, ali da ćeš to i napraviti... A što sam ja to napravio, Gavro? Ne znaš. Ne znam. Razbio si pilanu. Osojnikovu pilanu. A to je. Daj. Sad ti se pije, a? Moj! Ko si lud, šta radiš? Ubićeš čovjeka! Radim ono zašto se plaća! Jebe se meni zašto si plaćen! Mile! Drži ga! Ha! Dobar dan za sve. Dobar dan. Dobar dan. Rakiju, molim. Što je, Helena, opet si u hlačama? Bogome ću ja za badnji dan sam u šumu pretresat zamke. Ma ne, evo sad ću obući haljinu samo da obrišem ovo. Vidi, ko je to došao. Zdravo, ljepotice, kako si mi? Vraže! Ljepotice, dobro, drži! Ti šuti. Gdje je Tomo? Ne znam, nemam ja ništa s njim. Kako nemaš? Pa ti si ga odranio. Julo! Kako je pobro? Ide li? Ne ide, moj Martine, ne ide. Uteče me onaj tvoj lisac. Taj se ni puške ne boji. Boga mi ko da si mu štap prislonio na prsa. Prevari me, preko prsnu se i dim u šumu i umrak. Dobro si ga izdresirao, moj Martine, svaka čast.
ti naravno ne znaš gdje je on. Ne znam, povru. Danas ja častim. Koliko ja znam, ti uvijek častiš. Ajde. Onda jesi me poželio? A? Došao sam po malog. Uzeli ste njegov iskaz, mali vam je rekao što zna i više vam ne treba. Nije Gavro dijete krivo. Znam što hoćeš reći. Nije dijete krivo što mu je ćaća bundžija i budala. Još ti samo suze fale. Ajde, živio. Lisac. Zdravo, momci. Gdje je Tugomir? U ćeliji. Zašto? Koga je zatvorio? Ja? Ivo, uzmi ključeve. Ostaćemo bez muzike. Neka. Žao mi je bilo djeteta. Gospodine naredniče, pa mislim da bi bilo bolje da ga zadržimo. On nam može poslužiti kao mamac. Mamac? Da. Jebem ti ja žandara kome je dijete mamac. Zatvor ostaje zatvor. Ništa se ovdje promijenilo, nije moj pol. Ništa osim nas. Da su nam sad one godine, moje Martine. A što bi s njima? Zar bi bio pametniji? A ne bi, Boga. Ajde otlučaj, što čekaš? Ajde, harmonikaš. Ajde, mali, baci tu harmoniku. Ajde, pa ćeš s Martinom umliti. Ajde, baci. Sad ćemo nas dvojica ko... Bogaram uz drebećeg, to me nećeš lako nabaciti, Samar. A Tomina krv, Bajdučka. Šta veliš, Gavro, koliko će Tomo dobiti ako ga uhvati? A tko će ti to znati? Najbolje bi bilo da se preda. Onda bi se izvukao sa 5-6 mjeseci zatvora. Ne znam, sve zavisi o procjeni. Ne znam kolika je šteta na pilani. Ako nadoknadi štetu? Onda bi bilo manje. Samo otkud njemu pare, taj nema ni za kruh. Pa ja bi dao nešto. Ti? Pa koliko ja znam, u posljednje vrijeme niste se baš dobro slagali. A sad odjednom... A to dolazi s godinama. Ipak bio mi kao sin. A ti pripazi malo na ove tvoje. Izgleda da je onaj Luković lak na obaraču. Ne brini. Hvala ti, Pobro. Sad idem loviti dijete. Još se moj otac sažalio nad vama, uložio svoje novce i sagradio ovu pilanu. Znate li vi koliko mene košta ova modernizacija? Radite sa najsuvremenijim strojevima u Evropi i umjesto zahvalnosti gospoda neće primiti plaću, razbijaju. Samo ja vas upozoravam, ovo razbojstvo neće proći nekažnjeno. I tko kaže da Tomo nije ovo učinio? Tko? Zašto se onda nije predao vlastima dok ne pronađemo pravog krivca? A zašto bi se predao ako nije kriv? Kriv je kriv. On se stalno bunio, stalno prijetio.
A ja, budala, nisam ga dao odmah zatvoriti. Samo nije Tomo jedini krivac. Svi ste vi u to upleteni, svi! I svi ćete zbog toga odgovarati. Platit ćete popravak pilane. Vi se šalite, gospodine. I ovako nemamo od čega živjeti. A što mislite, da meni pare padaju s neba? Uostalom, kome se ne sviđa, tamo su vrata. Osad ćemo drugačije razgovarati. Za najmanji neposluh slijedi otkaz. Ajde, što gledate? Brzo svi na posao! Kvar nije tako veliki kao što izgleda. Ako iz Zagreba dobijemo sve potrebne dijelove, za 10-ak dana pilana može početi sa radom. Odlično. Za novce ne brinite, platit ću vas dobro. Ništa nije skuplje od strojeva koji ne rade. Je li tako, Petre? Skupa je i šuma koju ne možemo sjeći. Martin je opet pucao po nama. A tko će to dokazati? Nitko ga nije vidio. Dobro, kog vraga tražiš u šumi? Postavio sam te za upravitelja, pa onda ponašaj se kako to dolikuje upravitelju. A šuma je vaša? Naravno. O kojoj šumi je riječ? U Hajduškom gaju. Čekaj malo, pa zar ta šuma ne pripada selu? Ne. Ima već nekoliko godina da je gazdina. Kako si došao do Onilaci? Kako? Kupio sam je. Hvala ti ga za Martine, ko bratu rođenom na svemu. Polako, polako. 100 godina poživio, sretan bio. Neka svaka nesreća krov tvoj nadleti, bolest neka te mimo iđe. Hvala ti, dragi brate. Sunce ti uvijek grijalo, ljudi ti dobrotom platili. Hvala ga za Martine, ko bratu rođenom velika ti hvala. Ajde, odlazi, žena Bože, odlazi jedno. Sunce, ala melje. Olju. Tako je ja bila vas kapije tjera. O, vidi, dobio si novog pomoćnika. A svaka čast Tomi, isti kao tvoj djed. Znaš što narod govori? Kažu da si ga ti nagovorio zbog šume. A što ne zoveš kad je puno? A? Daj, podmeti drugu. A gdje ga skrivaš? Jel pećini? Gledaj svoja posla. Martine, ta je više na majku. Poležljiv, mekan. Jesam te pitao nešto? Neka, Martine, sam. Kad me vreća bude nadvladala, zatvorit ću mlin. Ovo pokupi do zrna. I drugi put pazi. Tugomile. Kako ti to ime, Tomo, dade? Za siromaha čovjeka nije tugovanje. Suze su za dopunu gospodu. Oni vole smojiti, a siromah čovjek ima pametnijeg posla. Njemu sutra neće biti bolje, samo gore. Tu suze ne pomažu. Pomaže bistra glava, pamet. Da znaš stisnuti zube, trpjeti. Da znaš progovoriti, a i šutjeti kad treba. Stići i uteći. Što ne jedeš, tugane? A?
Petar! Idi tu ga ne otvori. Idi otvori. Dobro večer. Jesi sam ili žandarima? A? Sam. Mogu sjesti. Sjedi. Ova je kuća svakom otvorena. Pa čak i tebi. Poslao te gazda, jeli? Hoćeš rakije? Može. I? O čem se radi? Nije li malo prekasno za djecu? A ti si, Petri, iz neke fine kuće. Kod tebe su djeca prije mraka u krevetu, jeli? Tako je. Jesi čuo, Tugane? E pa da ne sramotimo kuću, ajde, u krevet. Govori, Petre. Pa bit ću kratak i jasan. Ako osojnik ne posjeće hajdučki gaj, propao je, a s njim i oni jadni radnici. Znam priču. To neka osojnik pjeva nekom drugom. Dalje? Tebi je stalo do tome. Posvojio si ga, othranio. Pa? Mogli bi se nagoditi. Ti reci radnicima da mogu sjeći hajdučki gaj, a on će to mi oprostiti. Vrijedi? A ako ne pristanem? Osojnik će dovesti radnike iz Like. Ne moraš odmah odlučiti. Razmisli još. A, Toma će nastradati. Laku noć. Ja sam Tomu, pali. A ti si, Martine. Evo sam ti donio nešto da prigrizeš. Drži. Jesi gladno? Da donesem ja sutra još koju deku. Ne treba, dobro je. Jeli, kako je Tugan? Šuti, nije se snašao još. Jede? Jede. To... Jede. Gdje si ga smjestio? U onoj sobici iza kuhinje. Toplo mu je, dobro mu je. Nego... Mislio sam nešto, a i sa Gavrom sam govorio.
Da se ja predam žandarima, a? Imam nešto u šteđevine da im štetu nadoknadim. A uz dobrog odvjetnika mogu dobiti 2-3 mjeseca i ni dan više. Neće ti nitko vjerovati, Martina. Svi će misliti da štićiš mene. A i prestaj si, brate moj. I šta ti je trebalo kog vraga tu pilanu razbijeti? Ma i ta tvoja glupa hajdučija, ajde. Tomo, da se razumijem. Ostaviti mene da radim kako ja znam. Razbio sam pilanu i opet ću je razbiti. Otkud sam ja znao da će tebe optužiti? A šta je tebi trebalo da ti tamo prijetiš? Šta mi je trebalo? Čovjek u bijesu svašta kaže. Ja sam prijetio, ti si razbio. I ostavimo sad to. Nećemo se oko toga prepirati. Daj da vidim kako da se ja izvučim iz ovog svega. A ja sam ti rekao, prijavit ću si tačka. Slušaj, Martina, ono što ti je Gavro rekao, to valjda vrijedi i za mene. Ja ću podmiriti dug, normalno, tvojim novcem. I idem 2 mjeseca u zatvor. Kako ćeš odgovarati za nešto što nisi učinio? Slušaj, Martine, ostavimo sad to. Idem u zatvor 2 mjeseca i kvit. Čekam samo da prođe ovaj štrajk i sam ću se prijaviti. A što ćeš kad izađeš? Naći ću nešto. U ovom kraju. U ovom kraju ništa. Ode Tomu u Slavoniju. Neće Tomu nikud odavde. Ima Martin lijeka i za to. Kojeg lijeka? Mlin. Mlin ti ne gine. Mlin je tvoj. Moje iskustvo s takvim buntovnicima govori da dobar primjer zlata vrijedi. U tvornici u Zagrebu i u stovarištima u Karlovcu i Sušaku nema tih problema. A znate li zašto? Jer je policija moja desna ruka. Nema moderne europske industrije bez čvrste vlasti. Zato od vremena do vremena nekolicinu bundžija treba primjerno kazniti i onda ste mirni. Dobro, znam. Ovo su šume, drugi su ljudi. Mimi, ideš u šetnju, a? Idem. Dobar dan, gospodine Gavro. Dobar dan, gospođo Osojnik. Kako ste? Loše, hvala. Uhvatite tog Tomu. Laci noćima ne spava od brige. Daj, Mimi, molim te. Nisam nikakva Mimi, nego Marija. A što mislite, gospodine naredniče, može li moj otac promijeniti moje ime kao što je promijenio vlasnika Hajdučkog gaja? Ne znam, gospođo, ali kad smo već kod toga, sreo sam vašeg oca. Rekao je da će doći kad ugrebi vremena. A vi njemu poručite da ne dođe. Kao gospodarica ove kuće imam puno obaveza. On će to uvažiti. Doviđenja. Doviđenja, gospođo. Mimi, molim te, nemoj ići daleko. Bez brige, neću se izgubiti. Ovo je sve tvoj posjed. Misli da je u Maksimiru. Jučer je sama otišla u šumu, to je romantično. Ne smijem ni pomisliti što bi se dogodilo da sretne tog Tomu. Ja znam Tomu. Što se toga tiče, ne trebate brinuti. On je ponosan momak. A na čijoj ste vi zapravo strani? No, moram priznati da ste me razočarali. Već 10 dana krivac šeta mirno naokolo, a vi meni oštećeno pričate kako je taj Tomo nevinašce. Ako želite u mirovinu s višim činom, onda se malo potrudite. Znam pouzdano 2 čovjeka koji tog Tomu mogu pronaći za pola sata. Nije li tako? Istina je. Samo mislim da od njih nećemo imati puno koristi. Mlinar Martin je svojeglav čovjek. On govori što hoće i kome hoće. Franješa je baraba. On bi svoju rođenu mater prodao za pare. Osim toga, već je godinama u zatvoru. Koliko ja znam, više nije. To mi je prvo slovo. Onda što čekate? S mjesta ga pronađite.
Mislim da čovjek vašeg ugleda ne bi trebao da ima posla s tim ološem. Dopustite da ja odlučim s kim ću imati posla, a s kim neću. Oprostite, nemam više vremena. Doviđenja. Doviđenja. Još 5-6 dana i gotovi smo s poslom. Misliš, ti si gotov? Mi ćemo ostaviti kosti na pilani i to za kakve pare? To je vaša stvar. Imate sindikat, izborite se. Kakav sindikat? To su sve sama gospoda. Ovi nisu. A što je to? Ursova iskaznica. Kad nju imate u džepu, gazda ne može praviti budale od vas. Sindikat vas štiti. Govorio je nama Tomo nešto slično. A vi mu niste vjerovali, a? Jesmo, samo tko nam garantira da ćemo pobijediti? Nitko! Ali lijep savjet, samo ga moja žena ne bi prihvatila. Aha, evo ga. Čuj, Javore. A bi li ti nas mogao učlaniti u taj, kako se on zove? Urs! To morate sami. Ja sam ovdje na kratko. Možda je taj Tomo pravi čovjek. Ko je razbio? Da čujem! Ja. Ali nije bilo namjerno. Mile! Drži ga. Stani! Čovjek govori istinu. Bilo je slučajno. Ko je ovaj? Ja sam Javor Marinić. Ovdje sam po želji gospodina Osojnika. Dobro. Znači, vi garantirate za njega? Garantiram. Dobro. A vi, slušajte me dobro. Nisam vam ja Gavro. Mile, ajde. Kuzmo, donesi zavoj. Gdje ima zavoj? Gore u Bruksionu. Brzo, Bruksionu. Bartole. Molim. Još danas napravi spisak ljudi koji žele ući u Ursov sindikat. U redu? U redu. Biće dobro, Jandra. Jel vidiš, Trap? Bio je tu noćas. Kad stavljaš zamku, moraš staviti rukavicu. A znaš zašto? A? Pomiriši ruku. Pomiriši. Jel osjetiš nešto? Ne. Vidiš, a zvijer osjeti. Pametna je šuma. Samo čovjek je ne razumije. Bijednika misli da zna sve. Moj djed je razumio šumu. Je li istina da je bio hajduk? Je. Sad je i moj tata hajduk. Ti sigurno znaš gdje se skriva. Meni možeš reći. Nije dobro. Gledaj, ovako ide. Ajde, probaj još jedan put.
Ne da mi se. Što ne valja, Marija? Mislio sam da će ti ovdje biti dobro. Ovo je tvoj kraj, tvoje šume. A možda ja negdje griješim, reci. Molim te, nemoj sebe optuživati. Zbilja te ne razumijem. Stalno si sama, nećeš da dovodimo prijatelja u kuću. S ocem ne govoriš, a on ti barem želi dobro. On je dobio što je htio. Neka me ostavi na miru. A što je on to dobio? Novce. Novce od gospodina Osojnika. Naprijed. Prostite, gospodine. 3 radnika s Pilane žele razgovarati s vama. Neka dođu sutra. Oprostite, ali... Što je? Uporni su. Neće lako otići. Onda nek čekaju pred vratima. Hoćeš gutlje? Ne bi, hvala. Ma slušaj me, Marija. Tvoj otac je advokat i normalno je da ga plaćam za neke usluge. Ali to nema nikakve veze s nama. Ti si moja žena i hoću znati što se to s tobom događa. Ja dobro znam zašto sam postala tvoja žena. Ispričavam se, ali ono s radnicima postaje ozbiljno. Prijete da će prestati s radom ako ih ne saslušate. A što oni meni prijete? Već sad će me čuti sunce i jebeno. Jevi šešir. Izvolite vam. Vas dvojica ste otpušteni. Javite se blagajniku da vas isplati i gubite se s Pilane, jasno? A što vi tražite ovdje? Ja predvodim ovaj štrajkački odbor. A otkad vi to štrajkate? Saslušajte nas, gospodine Osojnik. Znam ja dobro što vi hoćete. Do kruha bez motike, jel? Mi samo tražimo da nam date koliko smo zaslužili. To sam i napravio. Vi dobro znate koliko su ovi ljudi dobili. S takvim nadnicama ne mogu prehraniti ni sebe, a obiteljima da i ne govorim. To je njihov problem. Koliko znam, vi nemate ni ženu, ni djecu. A i plaćeni ste puno bolje. A da niste vi ovdje po nekom zadatku, upozoravam vas da biste mogli odgovarati za ovo. Ja sam ovdje po vlastitoj savjesti i pomoći ću ovim ljudima da dobiju ono što im pripada. Već ste im pomogli. Ovoj dvojici sam dao otkaz, a učinit ću to i s vama ukoliko smjesta ne napustite moje imanje. Na vašem mjestu ne bih bio toliko nagao. Niste na mom mjestu. Uskoro će svi radnici na Pilani biti članovi URS-ovog sindikata. Ako ne udovoljite našim uvjetima, Pilana neće tako skoro početi sa radom. A vi to meni prijetite, jeli? Ne. Samo vas upozoravam. Iz Zagreba će doći URS-ov povjerenik da s vama govori o visini nadnice i svemu ostalom. Idemo. Molit ćete vi još mene, tražit ćete vi kruha. A što ti stojiš ovdje? Odvedite pse. Pa dobro vam je odgovorio. Ovce.
Idete moliti Kurjaka da vas ne kolje. I to organizirano u odboru. Pa da, organizirano. A kako vi drugčije? Hajdučijom. To je jedini pravi način. A mi ćemo štrajkati. Kako ne razumijete, Martine, da je u ovim krajevima sindikat slab? Zato je Osojnik i sagradio pilanu ovdje. Štrajk. Jaka stvar. Briga Kurjaka za vaš štrajk. Dovešće vam štrajkolomce i rastjerati žandarima. Slušajte. Zvao sam vas da vam ovo kažem. Dajte mi trojicu odvažnih, više nas ne treba. Pa ćemo spasiti Gaj, a i vi ćete dobiti svoje nadnice. A kako, Bogam? I nemojte mi govoriti da su sad druga vremena. Noći su jednako crni i gluhi. A i već je gadove crna noć progutala. Hoćeš sa mnom, Bartol? A ja sam malo prestar, Martine. A ja? Ja sam mlad. Moć ti, Jamra. Tvoj otac je sa mnom haračio. Bio je to najbolji lovac u Kotaru. Oca se i ne sjeća, Martine. A u šumu neću. Nećeš. Dobro. Nećeš. Kuzma Sokole. Ti, Jurak. Tomo. Gdje si sada, Tomo, da vidiš ovo? Nigdje ni sokola, ni jastreba. Sve same kokoši. A ja pod ovim krovom kokoši ne držim. Iš! Napolje! Napolje! Čekaj, Martine, pa neće... Napolje! Ti šuti. Napolje. Pa nećete valjda stvarno... Kupi prnje i napolje. I ti, ajde. Šuti, ne znaš ti ništa. Tukane. Tukane. Pogledaj što sam ti donio. Šta je to? Vjeverica. Promrzla je. Kada se opolovi, vrati nazad u šumu. A ti? Moram natrag. Onda idem i ja s tobom.
Drugi put. Slušaj, djede Martine, i pomozimo ako mu ustreba. Kad će se vratiti? Ne znam, ali vratit ću se. Ajde. Ajde, spavaj sad da ne probudimo djeda. Tata. Šta je? A što ako ja uhvatim razbijača? Kojeg? Onog s pilane. Dovedi ga k meni. Ja ću mu šiju zavrnuti. A gdje da ti ga dovedem? Ne brini, tu sam ja okolo. Ajde, spavaj. I čuvaj vjevericu i djeda. Tata. Matić, Ivane. Kovač. Nemam ništa. Ništa. Malnar. Ma ima. Malnar. Ovo je hvala Štimac. Ajde, probudi se. Skupljamo članarinu, imaš nešto. Evo ima. Nema, ja. Pa ne. Ja ima ovaj. Nema ništa. Jura. Jok. Koliko smo sakupili? Malo. Morat će sindikat pričekati članarinu. Koliko fali? A dosta. Ljudi nemaju novac. Evo. Tu je broj Ursove centrale u Zagrebu. Ako postoji povjerenik u Delnicama, neka ga pošalju odmah. A zašto ti ne bi pošao? Bolje da ostanemo ovdje. I molim vas, predajte to pismo. A koga imaš u Zagrebu? Majku I? Zaručnicu. A tebi ovaj štrajk baš i nije trebao. Pustite. Stoj, stanite vas dvojica! Poštovanje. Ja i moj prijatelj dolazimo iz daleka. Na nesreću zatekla nas noć. A znate i sami kako je u šumi. Znamo mi tebe, Franješa. Nemoj tako, Kuzma. Moćan. Ajde reci kako je u šumi. Zima ima vukova. Ljudi samo da prenoćimo. Briši, Franješa. Dobro, idemo. Ali zapamtite, Franješa nikom ne ostaje dužan.